Республика Татарстан – богатый край, густые леса, стремительные реки, бескрайние просторы. Но главное богатство – это люди, разные народы, которые испокон веков населяли эту землю, сливаясь в национальный калейдоскоп. Ну вы что прекратили-то играть? Вон, зрители наверняка подумали, что я наконец на баяне научилась играть. Ну ладно, идите сюда, идите сюда. Дорогие телезрители, конечно же, на баяне-то играть не научилась, времени на это нет. Но вы представляете, мы приехали в село Казаклар Тюльчинского района. Нас встретили такие замечательные парни, которые на баяне умеют играть профессионально. И сегодня мы покажем вам целый коллектив. В общем, нам столько всего подготовили жители этого села. Мы вернемся обязательно к вам, ребята. Ну а пока пойдемте знакомиться с татарской культурой. Пойдемте. Ох, ну что, дорогие телезрители, вот такие вот еще задорные девочки нас встретили в селе. Спасибо, девочки, красиво поете, и то, что нас так задорно, классно с песней встретили. Әлі біздің бұлайғына түгел, қазір сахнада біздің элеккіге әби бабаларыбыз ойнаған, әтияниләрібіз ойнаған кешкі милли ойындарны да ойнап күрсәтәбіз. Әйдәгіз киттік әлі апаларыбыз. О, айдагыз, танцы обряды мы любим. Пойдемте быстрее. В танцы идем. Ышанмағыз егітлерінің яратам дегеніне, алым диелер алар, гүлім диелер алар, бір атнаға 15 күнге ярым диерлер алар. Шәшіңіні кисіргенсің, мәк шәшәгіне ұқшатып, бойыңны өстіргенсің. Дулқынланып сулар кере пароход идәніне, ышанмағыз егітлерінің яратам дегеніне, алым диерлер алар, гүлім диерлер алар, бір атнаға 15 күнге ярым диерлер алар. Алина, әйдә біздің білән ойнарға. Исімін әрі әлфинур, бір битіңде құяш ойный, бір битіңде балқый нур. Дулқынланып сулар кере пароход идәніне, ышанмағыз егітлерінің яратам дегеніне, алым диерлер алар, гүлім диерлер алар, бір атнаға 15 күнге ярым диерлер алар. Дулқынланып сулар кере пароход идәніне, ышанмағыз егітлерінің яратам дегеніне, алым диерлер алар, гүлім диерлер алар, бір атнаға 15 күнге ярым диерлер алар. Қызлар, таң атешлері қышқыра, әйдәгіз қайтып кетейік.
Дорогие телезрители, ну прям подустала танцевать. Здесь все танцуют и танцуют. Нужно немножечко передохнуть. О, а можно я пока с вами поболтаю? Я думаю, не заметят, что меня там нет. Здравствуйте, здравствуйте. Альбиночка, да? Мы с вами за кадром познакомились. Ну, конечно, хочется с нашими телезрителями вас познакомить. Представьтесь, пожалуйста. Мин Казаклар авылы китапханәчесе Альбина Рахматуллина. Китапханәдә 2008 елдан бирле эшлим. Гырыф-гадәтләребезне, милли йолаларыбызны яңарту, киләчәк буынга кире такып төшерү максатыннан гырыф-гадәт йола югалмаган дигән иҗади проект нигезендә эш алып барабыз. Төрле бәйрәмнәрне, онытыла барган җырларны барлыйбыз. Төрле мастер-класслар үткәрәбез. Соңгы вакытларда балалар белән тамбурлы шигү ысуллары белән кулъяулыклар шигә башладык. Кызларыбыз шушындый кулъяулыклар шигеп, Сабантуй бәйрәменә бирнә җыйганда егетләренә бүләк иттеләр. Девчонки, а здесь такой красивый стенд, расскажите мне? Вижу много про семью. 2024 ел Татарстанда гаилә елы итеп игълан ителде. Безнең җирлегебездә уңган, булган гаиләләребез бик күп. Менә шуларга багышлап эшләнгән стендлар. Красиво. А вот там вот сидят, хихикают, что-то шепчутся такие девчонки. Может, к ним подойдем, познакомите? Пойдемте, да, что за девочки тут? 2008 елдан бирле Казаклар авыл китапханәсендә Ахирәтләр мәҗлесе берләшмәсе эшләп килә. Бу апалар җыр биюгә дә, кул эшләренә дә бик осталар. Исян, можно с вами познакомиться? Вас как зовут? Мария Нурьевна. Очень приятно. Меня зовут Алина. Мне вот очень хочется у вас узнать, вот сколько времени занимает, например, одну пару носочков связать. Носки бәйләү бик ансат түгел ул. Аның башта йонын эшкәртергә кирәк, чистартырга кирәк, җигерләү дип атала менә бу йоңгакны хәзерләргә кирәк, аны катарга кирәк, шундый сүздә бар әле татарча. Аннан соң инде бәйләү эшенә күчәргә кирәк. Бәйләгәндә кем ничек бәйли бит инде? Берәү кызу бәйли, берәү әкрен бәйли. Кешенең аңа вакыты кирәк. Носки бәйләүгә берәү аны бер айда бәйләргә мөмкин. Чөнки аның вакыты булмый. Өйдә бәйләгән вакыты. Ә монда инде менә бергә җыелып утырганда ул тизрәк бәйләнә билгеле. Аны башлагач тизрәк бетерәсе килә һәм өйдә бәйләп бетереп тә алып килеп тапшырабыз инде. Менә монда әзерләре бар. Ой, ну спасибо вам большое за такой рассказ и то, что в целом... Әйдәгез кызлар, әйдәгез, күрсәтә сәйберләрез бик күп бит әле. Әйдәгез әле, кирегез әле, әйдәгез сәхнәгә узыгыз. Әйдәгез. Ну, спасибо, хоть немножко дали передохнуть, потом еще подготовить. Спасибо вам большое, Бекзур Ахмат. Еще пойду я дальше танцевать. Пойду. О, опять танцевать. Кызлар, егетләр, әйдәгез әле, Урай моңнарында уйнатып җибәрик әле. Кызлар, әйдәгез әле биергә, сезне чакырабыз, рәхим итегез. Ну что, дорогие друзья, замечательная погода. Мы вышли на улицу в селе Казаклар. Нас встречает еще один очаровательный, прекрасный мужчина. Давайте познакомимся с вами. Меня зовут Загидуллин Игорь Галиевич, я глава сельского поселения Малкиба-Козинского Туличинского района. Мы сегодня посмотрели, как все-таки в вашем селе процветает татарская культура. Село же чисто татарское. Да, у нас село чисто татарское. Можно сказать, 97% у нас живут татары. И у нас еще есть другие национальности, уж там русские, удмурты, таджики, узбеки. Они живут в мирном, как сказать, друг другу
Можете по-татарски? Тату яшилавин. Мгм. Все мирно, все дружно проживают. дружно. Это очень здорово. Продолжаем ездить по селам и наблюдать за этой доброй, дружественной атмосферой. Но у вас, как у филолога, хочется поинтересоваться вообще. Расскажите про татарский фольклор, да, насколько он процветает в вашем селе. Можете на татарском? Біздің жергілікті екі мәдениет епті. Біз енді аның мұнда Қазақтар ауыл клубы деп аталады. Біз Үлкебақы ауылында, екі ауыл клубында да біздің әбилер білән ақиретлер деген һәм бізі Аққалпақ деген фольклор түгәрәкләре бар инде. Анда безнең әбиләребез балаларга үзләреннән гореф-гадәтләрен балаларга җиткезәләр. Здравствуйте. Очень Исанмысыз. Хочется с вами Исанмысыз. познакомиться. Давайте нашим зрителям мы вас представим. Исәнмесез, мин шушы Теләшә районы Казаклар авыл клубының мөдире булам. Мин бу клубта капиталь ремонт 2019 елдан соң эшкә кирдем. Бик матур менә клубыбыз, Аллага шөкер. Күрдегез бит инде коллективларыбыз да бик көчле, бик матур. Менә әбиләребез, менә яшьләребез бик күңелгә жан җылысы бирә торган шундый коллективларыбыз бар. Аллага шөкер бу көндә. Менә шулай иттереп, бик матур иттереп 2019 елдан бирле эшләп киләм инде. Мин монда хәзер 5нче елымда эшлим, Аллага шөкер менә. Безнең бүгенге көндә Казаклар авыл клубында берләшмәләр эшләп килә, кружки инде. Безнең берләшмәләрдә бүгенге көндә бөтенесе 47 кеше йөри коллективта бинидә. 6 берләшмәм бар бүгенге көндә, 6 берләшмәм. Җырларга да өйрәнәләр монда, биергә дә өйрәнәләр монда, нәфис сүз сөйләргә дә өйрәнәләр. Театр өлешләре дә бар, безнең театр кружоклары да бар. Иң яратканым инде минем үземдә теге баянга, гармонга, курай моңнарына, теге ничектер күңелем тартканга күрә үземнең улларымны да гармонистлар бөтенесе уйныйлар бит, Аллага шөкер күрдегез. Шуңа күрә шундый коллектив җыярга булдым. Бүген көндә безнең шушы авылы җирлегендә 10 баянисыбыз бар бүгенге көндә. 10 баянис инде ул бик историялы бер. Менә элек бит инде ул баяннарда bütün авыл халкы уйнаган, гел уйнап үскәннәр бит инде. Ничектер менә соңгы елларда алар онытылып, югалып баралар иде. Шуңа күрә дә минем дә күңелем ничектер мин бәләкәйдән яшь булмасам да, бәләкәйдән гармоннарда уйнап үскәч, шушы традицияны кертергә булдым. Бүген менә шушы Казаклар клубында шушындый кружоклар ачып җибәрдек. Әле ул кружокта безнең монда гына миндә генә заримас итмиләр ул балалар. Әле алар яңадан төшәләр. Теләшә районы безнең ерак түгел, 5 кенә километр. Анда яңадан музыкаль школага да йөриләр бу балалар. Без аны шулай итеп сөйләштек. Әтиәниләренә бик зур рәхмәт. Әтиәниләр шулай итеп бирделәр балаларны. Мәктәптән укып чыгып киткәндә, мәктәптән аттестат кына түгел, музыкаль школадан ужалар белем дә алып чыгып китәләр. Менә ул ягы да бик әйбәт, күңелгә тыныч, менә ничектер әйбәт булып чыкты инде ул. Большой молодец. Хочется сказать, и как отец, то, что детям столько даете. Дети такие творческие, и ваш коллектив, получается, ходит, и тоже с девочками вместе танцуют, и шьют. Они тоже шьют? Еще шьете. И любовь вы прививаете к татарской культуре. Ну и для наших телезрителей хочется сказать, то, что вот благодаря вот этому человеку сегодня мы находимся здесь. Вам большое спасибо, потому что за кадром столько волнения, столько переживания. Все это сегодня организовали вы, поэтому вам бик зур рахмет. И хочется узнать, вот откуда такая любовь к татарской культуре, потому что вы же не только своим детям это передаете, но и детям, которые ходят к вам заниматься. Татарская культура буенча инде ул безнең борынгы әби бабаларыбыздан килгән ул гореф-гадәт, татар теле дигән әйбер бар. Шуңа күрә хәзер татар телен аны югалтмау өлкәсендә дәгән без мәдәният хезмәткәрләре эшләргә тиеш бит. Ул буыннан буынга килә торган әйбер. Менә минем әтиәниләрем татарча сөйләште, мин үземдәге өйдә татарча сөйләшәм, минем балаларым да татарча сөйләшә, аларның балалары да татарча сөйләшер дип уйлыйм. Шуңа күрә инде ул гореф-гадәтләрне югалтмау өчен шулай итеп эшли торган эш инде дип атала бу.
Здравствуйте, Рано Исамовна. Вообще хочется поблагодарить вас. Вот в последнее время очень много детей у нас в кадре, чему рады и мы, и, я думаю, зрители наши тоже. И, конечно же, в первую очередь хочется сказать благодарность руководителям, которые, конечно же, учат и историю продолжают. И в вашем случае продолжение татарской истории. Расскажите, пожалуйста, как коллектив называется? Потому что вот эти вот именно танцы и с ложками, все, что происходило на сцене, это ваших рук дело. Как коллектив называется? Наш коллектив называется «Детство». Он уже давно образовался, 2007 года. Я пришла на работу, Центр детского творчества организовала кружок, объединение, театр моды, потом танцевальный коллектив детства. И по ходу с танцевальным коллективом мы еще немножко с ложками начали попробовать, ну, второй год всего лишь. А так мы постоянно и танцуем, и поем, и выступаем везде, на различных конкурсах участвуем, занимаем призовые места, между прочим. Мы, как бы, наши дети не избранные, а целая школа. То есть вся школа входит в ваш коллектив. Да. А сколько в школе детей? В школе всего лишь 21 учеников. И вы завлекли всех детей. Ага. Это очень здорово. Потому что у нас, знаете, вот малокомплектная школа. У нас есть начальная школа, есть, там 13 детей. А здесь у нас в основной школе 21. Если общий взять, 34 ученика. И с каждым ребенком я занимаюсь обязательно. У нас нету такого, чтобы, как бы, ты плохо танцуешь, ты не будешь танцевать, или ты плохо ходишь по подиуму, ты не будешь танцевать. Мы постоянно, всегда мы... Всех завлекаете, Да, каждому это, есть место в вашем да, коллективе. 100% это должно быть. А когда малышей начнете привлекать с начальной школы? Сразу, с первого Сразу? класса, да, Всё. сразу. Вот. Ждем. Дорогие друзья, ну, год семьи, переместились мы в гости к семье Хузиной. Такая вот большая, дружная семья, многодетная семья. Вот виновники. А вот родители виновников. Давайте с вами познакомимся и, конечно же, с детьми. Хочется узнать, как так вообще. В нашем мире, да, это сейчас большая редкость. Многодетство. И для вас, наверное, это большой шаг. И дом такой большой. И все такие улыбчивые. И видно, что всем нравится. Девочки, вы же рады, что у вас так много вас друг друга? Конечно. Конечно, рады. Вот расскажите, с кого начнем? Давайте с вас и начнем. Расскажите, каково это жить в большой дружной семье? Мен Әлфия. Әлфия. Шушы семьяның әбисе булам инде. Без 3 бала тәрбияләп үстердек. 10 оныгыбыз бар. Менә шулай бергә дустату яшибез. Балалар да килә эшләр эшләгәндә, без дә аларга барабыз. Менә шулай итеп яшибез инде. Әле хәзер бигрәк тә моңсу да вакыт инде. 22 яшьлек кызык оныгыбызны кияүгә бирдек. Ул апас ягына китте. Яман су әле бик каты. Менә шулай. А у вас у самих сколько детей? Трое? Трое детей. Ике кыз, бер малай. Ну а вам каково жить вот в такой дружной семье? Ну я смотрю, помощниц-то у вас много, а у вас помощник-то пока растет, малыш совсем. Ну как с девчонками-то вам? Kızlar orada bir gün öyle yaşarkenler bile dikkat bizleri tanıyorlar kendilerine. Yaşıyor bağlar kupalar sanki bu. Bişkə yenə oxuyurlar, onlar işsizləgən. Bunlar ikisi sadik tabii indi. Mama yol bulmak bir konuda bildi. Давайте с папой и с мамой познакомимся. Видно, счастливы. Ну правда, ну это такое чудо. Вы, наверное, ждали сына просто, да? Вы очень просили сына и на 5-м остановились, да? Да. Так и было, Так и было. да? А как зовут-то вас? Рафиль. Рафиля. Рафиля. Вы подбирали друг дружку, да? Как здорово. Долго искали друг друга. А детей, кстати, как зовут? Старшая Ралина. Ралина. Эти двойняшки. Двойняшки, да. Рания и Ралия. Ага. Младшая дочка Алина и Мухаммад. Ой, я думала, тоже на «Р» будут имена. Нет, это На «Р» не закончили. А то так
вдохновляет, вот, что иметь такую большую дружную семью? Просто баларно любим. Да? Да? Может, тогда не Интересно. надо останавливаться? Ну, может, посмотрим. А родители строгие? Нет? Оба добрые? А кто добрее, мама или папа? Да? А дедушка с бабушкой добрые? Сохранять семейность, сохранять традиции. Вы же все татары? Да. Настоящие татары. На татарском с детьми разговариваете, правильно? Татарские традиции. Вот мы сегодня посмотрели на старшую дочку, прекрасно вообще ориентируется в татарских традициях, да? Слова, как это вот все сохраняется у вас? И что вы можете пожелать? Зурлар десең дә без ул картлар хәзер балаларына шул тәртип өйрәтә безнең ничек булса. Тәртип булсындар дип телибез. Үзебездәкеләрне үстергәндә бик алай күренмәгәннәр, менә булар балаларның балалары тагын да якынрак икән ул. Шикелле ничек тә булса акыллы, әйбәт укысыннар дип тырышабыз инде без, бабайлар, әбиләр. Тәртипле балалар күрәс килә. Хәзер Аллага шөкер, бөтенсе әйбәт. Балаларга үссеннәр генә, исән сау булып. Алла берсә батмай итмәсләр без. Рәхәтләнеп торабыз, балалар монда гына югашалар, үткенәләр. Уйныйлар да, эшлиләр далар, бәйләүләр бәйлиләр. Ялып кына утыралар әйтергә. Мәктәптән кайткач дәрес хәзерлиләр, аннары тотыналар булышырга, эшләргә. Бик тәртиплеләр, Аллага шөкер. Балалар кайтырга курыкмасыннар инде. Если возможность есть, алып кайтсыннар. Куркыныч бер нәрсә дә юк. Ничего страшного, детьми. Только весело с ними. Самое главное здоровье балаларга, исәнлек, авыртмасындар. Вот все, ну что. Син может, да, бабыш, не будет, да? Шулай бер-беребезне аңлап, исән сау торырга язсын. Балаларын тигезлектә үстереп. Шул. Авыртмасыннар берсе дә. Әни. Спасибо вам большое за такую дружность, за такую душевность. Это очень здорово. Правда, вот вы большая команда. Вот у меня такого, например, опыта не было. И смотря на вас, конечно, хочется больше задуматься о том, что смысл все-таки этой жизни в большой семье. Да? Да. В большой семье. Потому что важно именно сохранять все то, что у нас есть. Ну что, дорогие друзья, вот такой вот душевный у нас танцевальный выпуск получился. Спасибо вам огромное. И вам огромное спасибо за то, что подарили столько радости нам и нашим телезрителям. Ну а с вами нам пора прощаться. Ну что, скажем, сау булгас нашим зрителям? Сау булгас!